rikushka kashpaka saumiriwan alucimawan kushnichipana kan rupagu wawagu kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. Estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tulpa. Hoy estaremos hablando con la señora Juana Andrango, quien es miembro de la Asociación de parteras Pakarichik Warmikuna. Con ella estaremos hablando sobre el cuidado de los recién nacidos. Mam, ¿emanasta kapanki? Aliza kapan. Maigo manta kapan mamaka. Ñuka kapani angla centro manta kapan. Y mama oka ima uta sinashpa kausapangi wasigopika. Ñuka wasigopipas trabajashpa kausapashkani. Hospital San Luis pipas 5 años trabajapashkani. Hambi wasipipas 5 años trabajapashkani. Ima uta sinashpata llank'ahupashkanki. Hospital gupika trabajashkani shina wawakunata unguchishpa viksawata dirichashpa wawakunaka ashnilata chankaskikuman satirishkata paykunaka cesareata rurankapak munahupik ñukaka na cesareamanka kachashpa dirichashpaka unguchipashkani. Mama, nachu ña viksayo warmiukuna ña wawa uta ña charin nachu chayralla wawa uta lli uta wachashkakunata ña charikpika imata rikuriana kapan wawakuna ali kapachunka. Ali kapachunka ñukanchik makipi unguchishpaka pupukutapash quinsadito uta hitir y yawargu ña ali paywakunapak cuerpoman placentamanta yalipi hitir. Y chay pupukunatu y chay pupukuta nachu ña chayra wachashkaku kuchushkaku sakipankichka ima utapish hasta wachuranachu chay pupuka pupuwan na ali tukukpika churakmi kanchik istirawata rupachishpa ashala aceite almichigo ashawta rupachishpa pupuladopi shina algodongupi shina masaje shina implastowata rurashpa chay ashala aceitewata shina hapichishpa chashna istira rupashkawan shina algodon chay tiempo algodon capullo tiyan chay algodonta murushpa shina tisashpa chaypimi churana velacibota ima chaykunata shina algodongupi pillishpa shina yakuyachishpa inti lechewata kapishpa shina ima lechewata nipanki chuchu lechewata llata chayka ñapish ali tukukan sinawkunata aydashkani ñuka. Y nachu chayralla chashna wachashkakunaka armachinallachu ima wampish armachina mamita nada na armachinallachu chay viksawkumanta kunuksha llukshishkawata y chiriyakupi puntakunaka satikllakanaka ñukanchik yachaymantaka na chiriyakupimanka na armachipashkanichu ñukaka sirtapish wasikunapish tawkata unguchipashkani sirishkakutapash kunkurishkakutapish unguchishpaydapishkani. Chayka hindukuwan algodon hindukuwan urmashkawata tukuy limpiashpa maytushpa entregapashkani. Y chay nachu armachigutaka ña mashna punlla alishka uta ña armachina kapan wimawkuna tapakarishkakutaka ña kayantipuk armachirin imawkunawan hiwawkunawan químicamente churarinki yakuwata kunuchishpa shina yaku kunushkakuwan armachishkani na imapish plantakunata churashkanichu wawakunataka cada punllagu armachijunllachu imasawataka panchay wawakunataka chayra nashkallawataka cada punllagu armachirin y nachu justo nihuparkanki nachu wawakuta maytuna nipanki chaykutaka imashpata shinapan imaupata shinapanchi chaykuta wawakuta maytushpaka wawakunaka sinchipi ñapan anguwakuna dericharishpa chakiwakunapish na visto makiwakuna na visto shina makiwakunata urayali chutachishpa dedowakunatapish chutachishpa shina sumaklla wankukpika paywakunaka sinchi imakuta trabajankapapish kari wawa kashpa warmi wawa kashpa sinchi trabajan na doblaren
Dino kana maytishkakunaka killañachiman kunankunapi na trabajayushanajun. Irkillakunaka manllanajun. Chika ñukataka ñuka mamaka allichar mayturkayar kunankaman sinchi trabajapani. Mikuna hawakupas ñakti rimashpaka chay wawakunaman imashta kapan mikuna hawa. Mikuna llullu mikuna wawakunamanka primero medicina memoriawan kachun nishpaka paykuwan lulunkuwan ima ña mikuq wawakunamanka karachipashkani. Y ña chashna mikunawta karankapaka mashna semanakuna mashna killawakunata yalinakapan chashnawta ña karankapa. Karankapaka na ñapashkana mikunka chuchu atakuq tiyakpi karin watakama wantan wakinka chawpi watakama ña chawpi watakuwanka ña mikuqta rikushpaka mañashpa tiriklla karnanka uchina wawakunaka. Chayka ima mikunawata kanchika campopika na imapash fideo ima arrocikukuna imakunatapish kana mikunkanchik kunankamapish ñukaka granukutacha mikupani ashtawan. Kamlla kashkata. Chaykupish chashnata rikunakpanchik chay chumbiwakunaka maytunkapan nachu. Chay chumbiwakunaka wawata maytunkapak kapan porque wawakutaka llullukumanta maytushkami paywakunaka ña sinchilla imakuta trabajankapapish sinchiwa corajewanpi ñapan tulluwakunapish derecharishpa anguwakunapas sinchiyashpa katipan shinakunata ayudashpa ashkanchik punta tiempo kunanka Lixawkumanta llushkataka ay Jesus ama pacha ninajunka ñana maytunchuk. Bueno, por aquí vamos a hacer ashawta rikuchirinchik imashinata maytuchinanachu wawakuna. Maytushallachu. Ari maytu paya. Milllapin pero maytu, ¿no? Maytush. Chino pues. Recuerden que es una pequeña demostración, ¿no?, de cómo se hace el maito a los recién nacidos, ¿no? Y kay maito gutaka masna killawkaman masna punllawkunata chinaripa. Killa ukamanchik cuantitaka na maytishkaka cuantitaka chawpi watakaman maytishka. Chawpi watakama. ¿Y cada punlla o cada semana? Cada chishi. Cada chishi. Puncha ima maytishpa aparishka purina. Chishi manda punlla indero pa chishi punlla pi. Kashna maytuchinaka mamitaka kash. Chumbigo pues raku chumbigo ta chuministe. Kashna chumbigo mali. Sí. Chayutukata kashna makiwata derechashpa makiwata ureyash na liwata derechashpa kay ladutapish na liwata derechashpa Ali chutariago kashna chutariago. Recuerden, estamos haciendo una pequeña demostración lo que es el maito a los bebés, a los recién nacidos, para que estén bien fuertes, pepas ahí, que no estén irquis de bilucho, decimos por acá. Chakigutapish derechamaka. Ali chutariago kida chakiguna. Chutariago igual arechun chasna. Shina. Echa. Uma hora y maquidagre. Chem chakiguski. Nak. Say uta kali uta ajustas pasinan. Ajustas pero. Seki. Ñakuchemanda. Singagota isaring. Cocin, wala singa nispa. Singa goniato que kay wawa de dogon shina ukuta satisfishina vichi alsari. Shin. Vea nomás. Shina chatari. Las cosas que se conocen. Veo con una takashna igual. Shina. Sí. Ñakuta kay shimi okunta hago. Shin. Rintiwakunata shina wawata shina tandachinaka llullu karllapita ama maymay umakachu. Cada armachishki shinashpa ñakati ama wakay siki cuartachu nishpa dinuka chashna kurundallishka wakay siki cuartani wakay siki rikushpa ushashka waka.
Ña chayutaqa ña mamakumamas ña entregarin. Mama entregarin. Ama manjarishpa waka huchun shungu chirin. Shungu nishpa ña entregarin mama. Y kaykupipish charinakpanchik chay puka chumbiguta. Puka chumbiguka ima upata kapan? Kay puka chumbigu pero kanitillugu ali kan. Kanitillu kay. Pukakupish ali kanga. Ima upata kapan chay? Kayka ama wayrachun. Maykutapas simpina ringapak. Wawata kashna. Ñuka yachashkaputa rurarin. Shinapayas. Kaykutaka wawapi kashna churashpa aparishpa rina kan. Ama wayrachu. Aparishpa. Ña mamakunachu aparishpa rin ña chashna hawawpi churan. Alsinakupi washapi rina kash ñawpa wapi. Wakinmi Kashna hawawamashitashpa rin. Uyapashkani wakinmi kanachu chay puka manillawtapish wawakunamanga churan. Chaykutapish ima upata kapan? Puka manillawtapish chaypish ama wayrachun, ama chay malo energiakuna ama hapichu. Chay kanachu huyaylla wawakuna llushipika hala huyaylla wawakuna nishpa chapashpaka ña upianchak. Chaykunapak. Y hasta ima wawakunatapish churarinchu chashna justo ama wayrachun, ama manjarishpa purichun chashna. Ama wayrachun, wayrashpana kuchukpika ajusma apachina. Hari machu ajusta rosieruguta rurashpa. Chaykunapish chanka. Y wakinmi chashchata wawakunaka yapata wakapan chaykupika ima utata karanakapan wimaspata yapata wakan. Wakashpaka wakayskigu rikushka kashpaka sawmiriwan alucimawan kushnichipana kan rupagu wawagu. Sawmiriowan. Y cada chishiguka kapan ganachu. Chishiguka. Y chashchata wakinmi kashtangari wawaka chay yapata ispan wawakunapish chay diarrea nishu masta. Chaykunapika chashna llullulla wawakunakapika ima uta karanakapanchik wawakuna. Diarreakunapika mama yapata mikushpa ima mala hораskuna mikupima shina wawamanchik chimpiyarinchik empachu hapi. Chaywan ña chashna kakpika ima utapish karanachu. Chaykunapika shina empachu kakpika cuminos yakuwata shina caldo ima rurashpa cuminoskuta churashpa chay caldokunata mama mikunaka wawaman cucharakupi chay yakuwata lankachinaka. Y astawan imakupish tiapanchu astawan wawakuna yapata ungu hukpika ima utapish karanachu wakinpika yapata irkiyanchik. Irkiyashpa wakinpika wayrashpa manjarishpa paykunapish ungu shunguchikpi ña wayrarunpichakpika alillayanka yakupi manjarin. Shina hospitalkunapi ungushpaka parterakunapi makipi chima doctorakunapi makipi doctorpa makipi manjarin porque wakin doctorka irasta hapikana shina waynita hapishpa shina chiri makikunawan chiri wantuskunawan chayka manjarin. Y kikingupi yakpi kashna wawakuna chinkakpi comunidad ukupika imash tigranman shuk chashna biksayu kuichawkuna pishi rikunman. Rikunmancha kawsakunashkakamanka atenderingacharin. Ña tayta despushakpika ima maymanta rinata punkaka. Bueno, con esas pocas palabras me despido. Ñuka wawakuna shukmanta ima acerkashpaka yachakshpa kidapanka ñukapash pero ñuka abuelitata kana rikushpa imashna rurakta rikushpaka na kidapashkanichu. Ñukamanka chay abuelitapak, papitupak, tiytapak, ñuka mamitapak don wakuna ñukapak kidapashkallarin. Bueno, con esas palabras ahora sí terminamos lo que es este capítulo de la tulpa, que hoy estábamos hablando un poquito de lo que es el cuidado de los niños recién nacidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí en el programa La Tulpa. La próxima semana estaremos con otros nuevos invitados, también con jóvenes también de la misma asociación, quienes son como la nueva generación que vienen aprendiendo esto ellos también, ¿no? Muchas gracias a todos. Yupaychani, Teitakuna, Mamakuna, Mamrakuna, Kuitzakuna. Hasta otro día.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaija, Bachaputu, Uyayaija, 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 Chixisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Tuncha, bajo un mismo sol. Tuncha Yashu.